This is Ngobo 2010 Sharp Eye Channel. We are here at Orlando Stadium. Orlando Pirates 3, Polokwane City North. Fuzi, how are you, sir? Ngiyaphila kanjani Qadi? Siyaphila futhi. Siyaphila mfethu. Yeah, how do you feel about the game namhlanje? Qadi uyakhumbula ngokutshela mfethu ngithi bengekho ngiphume ngekhantri ngithe mangibuya bathi league ihambile. Ngothi mina ungakadlali nokudlala even the first game bathi league ihamba kanjani ngekho. Konje bala abakutshena lento ujwayela ka makhelwane bakho. Bathi zayibuye eBloemfontein la ngangikhuluma khona. Kanti kodwa ngithanda ukukhuluma amagama abantu. Amagama abantu abophila Qadi, abophila Qadi. Yiba babethi hayi ngiyabulawa. Qadi mfethu hayi uJozo ohlanganisile. uJozo ohlanganisile futhi wami uJozo ohlanganisile yabona amakwelo mfana lona ulokhuzana usisana emuva le pay yabo noNdaba hayi perfect futhi wami akayibambe kanjalo lentwana le ebuya ku Stelis uyayibona ifike yathi khaqa njengeclub Van Rooyen mfethu uyaphusha okay akakanginiki lento engiyifunayo ukuthi abe nama square yabona ephambili but in terms of marking in terms of angalahlekelwa ibhola enyaweni ngemnandi ngehappy out yami uvududu namhlanje ungenile wasibonisa yazi out yami Qadi mangakutshela abaningi abazi mele bagugule yazi uvududu asimthenganga ku Marisburg isase ku DStv simthenge sikase kulokhuzana konje after DS ilokhuzana bekase seyirelegatiwe iMaritzburg sebaphansi but still aphansi because I paid 12 million rand for that boy aphansi not ku DStv and 12 million yasebenza 12 million umbonile makengena amathashi sakhe yonke le nto leyo ngabatshela abanye bethu la eOrlando ngathi uMahopa bafethu animpheni isikhathi animpheni isikhathi yekelani ukujaja intwana zethu nizibhuwe uyeza uMahopa le ntwana encane angifuni ihlukumezeke Qadi njalo mangikhuluma nawe mfethu ngikutshela ngeintwana general zawo 16 ama team not Pirates kuphela le ntwana lezi asisigayeni ichance le ntwana lezi siyagruma kuze sizoba mnandi futhi wami and then uJoze yena mfethu ngiyakutshela yakutshela coach ngempela bona ucoach wangempela mfethu ende ngiyavuma ukuthi uzosinika futhi le MTN so buya nayo ngizobuya mphila Qadi ngiphele ngene lezo Cape Town lezi nazo zinokuphazamisa nazo no leyana Qadi akusithi esimple akusithi esimple angifuna ukutshela manga ingozi ihlangene leya team leya team very strong masingayithatha kancane ngasibhaqabula yabona ukuthi nje ihlangane nathi ngesikhathi esimbi wena Qadi emakhabhini asidali siyaphakamisa la eOrlando asidlala phela esithathu le cup kumele le masiqeda kuyithatha Qadi sesoyivalela ekhabetheni akusana abantu esiyibanga nabo mfethu yabona kakhulu mfethu sohlangana khona la eThekwini mfethu sobonana khona nakanjani but kusasa ngizofaka isudi yami ngele elokhuzaneni FNB angiyikominya ngiyohalalisela Ciao, puto, perché